Mi smo Coral Consulting Service, snažan tim iskusnih poduzetnika, menadžera, pravnika i savjetnika za gospodarstvo. Potičemo mala i srednja poduzeća u stvaranju nove ekonomske klime na kvalitetnu i konkurentnu proizvodnju. Za takva poduzeća tražimo strani kapital, zapadne ulagače i partnere. 2000. godine po prvi put smo u Njemačkoj izdali publikaciju Bosnien und Hercegovina Extra 2000. u tiraži od 20.000 komada. Zbog povećanog interesa kompanija zapadnog tržišta pokrećemo drugo izdanje poslovne publikacije Bosnien und Hercegovina Extra 2022-2023. Nudimo vam mogućnost da u publikaciji predstavite vašu kompaniju, poslovnu ideju, vaše ponude i mogućnosti potencijalnim investitorima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, odnosno tržištu od 100 milijuna stanovnika. Cilj nam je da do kraja godine predstavimo Bosnu i Hercegovinu na njemačkom govornom području. Isto tako nudimo vladi Bosne i Hercegovine da u publikaciji predstave privredu, investicijske mogućnosti i turistički potencijal investitorima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nadalje želimo omogućiti komuniciranje na svim razinama, uspostavljanje poslovnih odnosa između Bosne i Hercegovine i stranih privrednika i privrede općenito, te informacijskog sustava koji bi olakšao i ubrzao komunikaciju. Publikaciju ćemo izdavati jednom godišnje kako bi svaka iduća potaknula i inspirirala veliki broj novih poduzetnika da predstave svoje kompanije, projekte, ideje, proizvode i usluge i na taj način doprinesu snažnijem rastu privrede Bosne i Hercegovine i povećanju konkurentnosti zemlje. Coral Consulting Service, snažan tim iskusnih poduzetnika, menadžera, pravnika i savjetnika za gospodarstvo. Obratite nam se s povjerenjem. Coral Consulting Service.